Yibaza ko bicara kuvuga ngo umuhungu w'umukene ntabwo ukwiriye. Ntabwo umuhungu w'umukene agukwiriye. Musaza wakwiriye nde? Musaza wawe akwiriye nde? Cara haza ubanza ucekinge. Mama wawe akwiriye papa wawe? So, uricara ukanenga ko mama wawe yemeye papa wawe? Chill. Arohamo. Wanajyayo bifite. Mwagerayo bikabura. Bigashira. Sinukomeza kubuza ushira abantu kuri pressure. Umuhungu w'umukene, umusore w'umukene, bla 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 bla. Ntago nakunda n'umuntu ukennye, ntago natezwa n'umuntu ukennye. Ugashyira wa muhungu kuri pressure akajya muri credit. Akajya muri credit. Akayifata kugira ngo akwemeze. Uzagerayo mufatanye kuyishyura. Uzagerayo mufatanye kwishyura credit watumye afata. Wagiye mugashakana ubuzima. Wagiye mukubakana. Ngiye nemera ko umuntu w'umukene ari umuntu udashaka kuva hari ngagire handi hanagera. Nemera ko umuntu w'umukene ari umuntu udashaka gutera imbere, umuntu udashaka gukora, ari umuntu nyine ufite ibitekerezo byo kuvuga ngo kuko hariho n'abasore bashaka gutungwa n'abagore. Saba ashaka kwicara akazi ngaramere. Ariko umuntu ufite vision nta mukira umuruta. Umuntu ufite courage kuvuga ngo ndabyutse mu gitondo reka njye guhiga ubuzima, nta muntu umuruta. Nta muhungu w'umukene ubaho. Umuntu akena mu bitekerezo, umuntu akena mu bwonko, agakena mu biro, agakena, ariko nta muhungu w'umukene ubaho. Ni muganire kumva ufite ubukene mu bitekerezo, uwo niwe mukene. Naho umukene ushaka gukora wose akennye. Nta muhungu w'umukene, nta bashaka umukene, sinzarangorwa n'umukene, sinakoze ari umukene. Niyo mpamvu uri kujya gukundana ba papa w'inshuti zawe. Nta muhungu w'umukene. Ngo nta kibazo uzagumirwa na musaza wagumirwe ntako. Jaba. Nipa. Abagabo bazi ubwenge. No kuvuga ngo yakennye ashaka umugore wo mu cyiciro cye bakabana mu bukene yamara kubona amafaranga. Ubundi agashaka umugore w'inzozi ze. And then you hano ngushaka gukoresha uriya muntu winda utari type yawe. Ngo mukureho perime, mukureho passport, ujye muri gym, ugire konte, nurangiza ushaka umugabo w'inzozi zawe. You are mad. Please don't get HIV cyangwa ngo twarinda. Thank you. If you knew who killed Tupac, would you tell the police? Uramutse uzi umuntu warashe Tupac bamubwira polisi. Iyi ni interview bigeze gukoresha Suge atarafungwa kera. Absolutely. Ntago namuvuga. Kumva barara ariko uyu ni manager wa Tupac, barashe Tupac n'uyu yari mu modoka na wararaswa waza kurokoka, ariko baramajije yari inshuti ya Tupac. Uramutse uzi umuntu wishe Tupac wamuvuga yari muri interview ku gitangazamakuru bita ABC. Ntago namuvuga. Umurara gute se yamuvuga kandi nawe yamwifashe. Guys, kambabazi ibi bintu na abagore bose cyangwa ni bamwe na bamwe. Guys, iyo umugore ukimutereta cyangwa se kavuga umukobwa utaramushyira amago, sinzi abavuga kajwi gatuje ajya kwaka amafaranga sheri, ariko bro atinda kugera mu rugo yo mushwanye kidogo bro aturika bugerenade kasi niwe cyangwa bamaye impanga cyangwa indi version niwe narinze. Ndashaka abantu bubatse mutubwire mwese riko bimeze cyangwa kuko bro iyo umukobwa ari guteretwa bro akajwi kaba koroheje avuga tuje mana nyakasa no kuya mudore marayika ukanamugirira impuwe areka atinda kurugeramo papa aturika bugerenade bro busasu niwe. Guys, mumbwire muri comment ese bose niko bimera cyangwa Asoni. Umugabo mu mutwe urakomeye neza cyangwa ntabwo uri gutekereza? Ntabwo nozi. Gushira neza abantu. Ntabwo ufatanye. Cyane se ko nyine na muryango buri kigo nyeso twayivuga ngo. Ngende ikigo gikeza. Ese ndabivuze. Uravuze ngo ndi ikigo? Attention no mugore aravuze ngo nta muryango buri kigo. Ubwo wenda sinzi nimba ariko ibyo bintu ntabwo byaba ari sawa ubwiye. Ubwiye umuntu w'umupapa ngo ni ikiwerewere. Ubivuga gutyo nta n'icyubahiro ushizemo na gato.
miliyoni muri kumva ari amafaranga make cyane. uretse ko mari pawa tuzi wewe mu rikiwerewe Landlord Sanga hano haruguru kuri ya nzu tuvugana. Hari ibintu mudashaka guha agaciro ariko abakinnyi b'Abanyarwanda barimo barakora akazi gakomeye bakibuka aho bavuye bagafasha barumuna babo. Kugeza kuri ubu abakinnyi batandukanye barimo barakora mu mafaranga bakorera bagashinga amarerero yigisha umupira w'amaguru. Ntwari Fiacre ukinira Amavubi na Kaizer Chiefs muri Afurika y'Epfo afite irerero iwabo Musanze yise Ntwari Foundation. Amyugaro w'Amavubi na Irene Masoro muri Chipre Imana Ishimwe Emmanuel Mangwenda afatanyije na Dani Usengimana bashinze irerero bise Bright Football Academy. Iri rerero ntabwo ryigisha umupira w'amaguru gusa kuko muri iyi minsi ryateguye n'irushanwa. Amuvandimwe Jean Marie Vianney afite iryo yitiriye izina rye rikaba rifite ibyiciro by'imyaka itandukanye. Nirisarike Salomo wakina ikipe y'u Rwanda Amavubi afite irerero yise Nirisarike Football Academy rikaba riri aho komoka i Rubavu ndetse naryo ryanyuzemo Ayman wereka gutsinda igitego Rayon Sport ubwanganyaga na Etenseri. Jimmy Mulisa wabaye umukinnyi akanatoza amakipe atandukanye nawe afite irerero rikomeye yise Umuri Foundation. Nkaho bidagije myugaro w'Amavubi na FK Zire yo muri Azerbaijan Mutsinzi Ange nawe yashinze irerero ryigisha umupira w'amaguru wabo mu by'Imana mu karere ka Ruhango aho nawe yatangiye gukinira. Iri rero yagise Iwacu Football Academy.